U zadatku broj 38 se prikazuje praktično izračunavanje magnetnog polja. U jednom slučaju to je u centru kružnog provodnika. Ove su znači biti prikazana primjena Biot-Savarovog i Laplaceovog zakona u jednom jednostavnom slučaju koji je baš jednostavan za izračunavanje. Važne sledeće relacije, to je ovaj slučaj. Znači imamo kružni provodnik u koji ulazi struja, prolazi i izlazi. I računamo u tački koja je na jednakom rastojanju A od svih tačaka provodnika. Struja teče pod pravim uglom na poluprečnik, na udaljenost na pravo između te tačke i tačke u kojoj računamo magnetno polje. Znači B je jednako mi0 kroz 4pi integral I dl sinus A kroz r na kvadrat, mi0 I kroz 4pi integral po obimu kružnice 2πa, znači to je krajnja tačka integrala, di kroz a na kvadrat ili mi0 I kroz 2a, pošto je I puta dl sinus alfa jednako I.